بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى بويشك دير ثمد شيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله أرثقت بيرلن وبيرلمد نامة توسل لنقطعوني عليه برنزولا نامة بالتوحيد باردة ونامة أمته نادب شرك يردي شيطان ناهي لك يولر غلوني وبرنز إبراهيم عليه السلام توحيد دين كميت قد ثم يرني ذنه نامة توحيد يتي تاجل أن محمد صلى الله عليه وسلم مكة مشرك لو عرف أن محمد صلى الله عليه وسلم سقط هذا توحيد ديرة شو هذا بركض واشلر الله إنه إفعتنا مختارون أذن نويله اختارون ورتشق ولا بعدنا غيره بلازق بعد معنى التوسل لغة وشرعا برنزل البرنامج دين طرف بين خايف توسل أرثقت بير الله خايفنا أرثقت بير المدي ونبلنا المذن برنزي توسل ديمك أردت لنا وديننا نام معني نبريا شو نبلمني ثلاثي ثم شواطقي في غمر لري يا أولياء صالح لري توسل دب الله لم أعرف النقيب برن آدم نر شو يالن أصلغا شو الشركة دشمك لكلور من ثيابين أما توسلي دل تعدنا ما تقلمدلر ودين تعدنا ما تقلمدلر أول خاي هو وصلنا ولا تقلمدلر باطني كفري يولر ولا تفسيرت لر جانشن بنم برنج بالمال هذا مثلا أردت لنا المالي أردت لنا توسل دي مكلتنا فالتوسل في كلام العرب له معاني أردت لنا توسل في ذنوب معاني الأركان يعني بدأت يستبر باني ثنا ليات شو مستنا نقول ليات نعم إفادة بريان معني لأنه بيرنا توسل أردت لنا معني فيه هو التقرب أن التوسل هو التقرب كأولا يعقلم اللي يعني ماذا أنا شو أقدر يعقلم ولا شانس يعني يعقلم التوسل هو التقرب أردت لنا توسل معني فيه يقين نسمق معني نوري التقرب ديمك يقين نسمق له وسيلة معني ثنامة القربة قربة ديمك النامة طاغت عبادة ديمك طاغت عبادة ديمك ثاني الله يقين نسمق لنا ثاني الله يقين نستريان ثاني الله يقين نسمق لنا ثبات بوليان طاغت عبادة ديمك ثاني بربادنا أنا يقين نسمق لنا ثبات بوليان عبادة ديمك شو تمام توسلون دلتاين معني في التقرب تقربهم نعمة تركمن دلتاين معني في يقين نسمع الوسيلان أردت لنا معني في القربان تركمن لنا معني في ثاني برضا نعمة يقين نسمع لنا ثلاث قوليان ذا قال في القاموس قاموس تو نعمة قاموس كتاب يعني سيد الكلمة يعني برض أردت سيد الكتاب هذا قاموس شو نعمة دي الكلمة وسل إلى الله تعالى توسيلا يقين نشط الله تعالى يقين نشمط يعني نشتاده وسل فبنقول وسل يقين نشط الله تعالى توسيلا يعني نشتاده وسل توسل فبقال شنو أنا معنى عمل دي عملا تقرب به إلى الله دي نعم عملت ديا شنو سببلا نعم الله يقين نشط ديا كتوسل وريم توسل يقين نش مطلق يعني وسل إلى الله تعالى توسيلا ندري يعني الله يقين نش مطلق شو نعم وسيلة تدين معنى في يعني الله يقين نش مطلق شو برتاغت عملت بر عبادة تدي مطلق وهذا المعنى هو الذي يخص موضوعنا هذا فلنقتصر عليه يعني أردت أن بشتغل معنى الله يفعفي بدون سؤال زقنامة باب مدى مضمون مدى يسلماني شو شيء شو معني في النظر يعني. أما شريعة توسل في ذنو معني في النامة إن الدين توسل في ذنو معني في بالجك وفق وإن نامة غايت مالولي دين غايت مالولي دين غايت سق مالولي حكم القرآن حديث غايت مالولي قرآن توسل في بقيل لمن شون بالمالولي قرآن توسل في بقيل المالفق في غمر صحابة لر ونام قرآن تفسير للعلماء لر شو توسل في القرآن نقلا يرنا نعم دي بتصدد لا شون بالمنول يعني توسل في القرآن الكريم ده اكثان زقير ده قال لي لو دامه بس غير ده قال لي برنزفا ما إذا فرثنم أتدراسن زاية النيل توسل في القرآن الكريم ده اكثان زقير ده قال لي برنزفي ما إذا فرثنم أتدراسن زاية النيل اكن زاغ لن يرم إسراف فرثنم إلا تنزي اللي يدن زاية النيل نبرنج ما إذا آيتنا الله تعالى شيديا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة
وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ey iman edenler ittaqullah. Allah'dan korkun diyor. Son açıklaya. Ne ile Allah'dan korkmalı? İbtegu ileyhil vesile. Allah'dan korkmaklığın manifi. Allah yakinleştiren vesiletler tutun. Yani Allah yakinleştiren ibadetleri edin. Allah yakinleştiren taatları edin. Sonra misal veriyor. Ne ile ibadetler, taatlar sen Allah yakinleştiriyor? Cahidu fi sebili. Cihad edin Allah'ın yolunda diyor. Görüyor musun? Cihad etmeklik vesiledirken. Bir cihad et ya, o şu cihadının vesile tutuyor. Yani ibadet tutuyor. Şu cihad ibadeti bilen Allah yakınlaşmaklık istiyor. Tamam misal verdin ama وَجَاهِدُوا فِي سَب۪يلِ Allah'ın yoluna cihad edin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Nesil şeydip ibadetleri Allah etmeklik için vesile tutsanız, umut getirin ama tuflihun, necat taparsınız. Cennet utarsınız. Doğrak ve gavur azabından kurtulursunuz diye. وإن إسرادنا مدي قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. İsra ayetinde mediye bu but parasçılar, bu evliya parasçılar hakikatten ama şu butları, evliyalar onu peyda ederip bilen mi olsa kulli ayet Muhammed diye onu olur diye. Odu'ullezine za'amtum min dunillah. Onu Allah'dan başka kısfansak çağırsak yetişibilyalar, kömek veribilyalar diyen vaadını da onunla çağırın diye. Yani görülü diye. Şolun size peydası yetiye mi yetena? Hasata yeter kıyamada varın. Ben size davud edip hüküm ederim diye Allah Teala. Doğru değil mi? Ondan onların dünyada ibadet eden rahatlarına, çokuna eden rahatlarını çağırsınlar diye. Görülü yani kim kömek etiyor? Kuludu'ullezine za'amtum min duni. Allah'tan başka da kömek edip bilyenler, şefaat edip bilyenler, araçı olup bilyenler dediğini da diye. Çağırın görülün bakalım diye. فَلَا يَمْلِكُونَ Onları istat başaranaklar diye. Keşfe'd-dur sizden hiçbir ziyanama ayırıp bilen aklar, ankum sizden وَلَا تَحْوِيلًا ya sizden ayırıp onun yolundan soğuk bilen aklar diye. Sana gelen belan yolundan soğuk bilen ak, üstüne düşen belanama ayırıp bilen ak diye. Orada. Ne başarıyorlar diyor, bu istat başaranaklar diye. Kaytan tersine diye sizin olla yetişey, dağıt bidat deyip adın tutyanlarına. Onlardan hacetlerine sonra, onlardan şefaat sorayanlardan öğüdüler diye. Ulaike, onlar öğüdüler diye. Yed'un diye. Bir Allah'ın çağırıyorlar diye. Doğru ya. Sen Ağaysan diye, Ağaysan'ın hayatını Allah deyip etti o. Bunlara ya Muhammed deyip çağırıyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatını ya Allah deyip geçti. Ey akıl mı bu? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çağıranını çağırır. Ağaysan'ın çağıranını çağırır. Onun öğüdü aytan diye, yed'ûne diye, Allah'dan dua ettiyerler ve yebtegûne ila rabbihim el vesiletiye ve öğüdlerim Allah'a yaranacak olup, Allah'a yakınlaşacak olup nâme ibadet ettiyerler diyor. Şimdi değil mi? Onun öğüdleri Allah ila rabbihim, Allah'larına yetişecek olup, Allah'larına yakınlaşacak olup vesilet tutuyorlar diye. Yani taat tutuyorlar diye, ibadet ettiyerler diye. Eyyuhum akrab hayfi nâme hayfifi has kavul olacak. Hayfifi has Allah bulur yakin edecek. Ve yercûne rahmete. Ve ibadet edemem. Dine ettiyen ibadetlerine imanı dayananakları. Ve şofâne de nâme Allah'dan umid ettiyeler rahmet ederdi. Ve nâme Allah'dan korkuyalar nâme ibadet etmesek, şirk etsek azap verirdik. Görüyor musun? Hem ibadet ettiyeler, şofâne de korkuyalar. Emma bizimkiler Allah ibadet edenaklar. Ve şofâne de şirk ettiyeler. Ve sonra da cennet umid ettiyeler ve birden doğrulukta yanmaz diyeler. Yok o. İbadet ettiyen adam korkmalı. Birden ibadetim kabul olmasa men doğrulukta yanamlayım. Emma bunlar Allah'a seviyorlar. Dine karşı gittiyorlar. Peygamber'e seviyorlar. Periştelerin üstünden gülüyorlar. Adam tutuyorlar. Zina ettiyorlar. Şirk ettiyorlar. Ve Allah ve Resulünün karşısına düşmançılık ettiyorlar. Ve Allah ibadet etmekliğinden karşısına çıkıp evliya parasını, kabir parasını çağırıyorlar. Şundan sonra utanman, uyulman, korkman, Allah'dan rahmet soruyorlar ve nâme cennet soruyorlar ve bizi doğduktan kabirden hem koru diyorlar. Yok. İbadet edende sen Allah rahmet edeceği belli değil. İbadet edende sen doğduktan taatlanacağın belli değil.
فمعنى التوسل في هاتين الآيتين إن شو حكاية التوسل في معنى ثنامة برنزاية تاقي وسيلة معنى ثنامة دي وسيلة معنى ثنامة دي القربة دي قربة تعغتينا يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة دي أي إيمان دن ونام تقوى لغدن ونام وابتغوا ونام قربة الإسلام دي أوعدت لرغدلان دي أوعدت لردن دي اشتادق وسيلة معنى في القربة قربة نام أوعدت تاغت شو آية تاق وسيلة يعني قربة تيب أوعدت تيب تاغت تيب كم تفسير لدي ابن عباس تفسير لدي وعطاء تفسير لدي ومجاهد تفسير لدي وفراء تفسير لدي ابن عباس كم ترجمان القرآن قرآن تفسير شتي ديل آدلان يقولون إكيرك جورائل ورم كريشته ومحمد صلى الله عليه وسلم دلوقتين أي اللام شو ابن عباس ناما الله مورد وقرآن تفسير نورد شو وسيلة ناما تاغت أوادت قربت تفسير لدي أما مشرك بلن ناما مشرك ناما تفسيرت يا Peygamberler tefsir ya. Allah'ın arasında peygamberler tutmak diye. Allah'ın arasında evliya peyler araç tutmak diye. Yok. Ol nama şeytani tefsir. Ol nama peygamberin tefsirden. Ve kâle Katâde nama dedi tekarrabu ileyhi bima yurdihi. Yani yakınlaşık bulun Allah Teala razı olayanlardan tutup. Allah razı olayanlardan tevhid. Allah razı olmayanlardan şirk. Kim dine bir Allah'ın çağırsa ana Allah şondan razı oluyor. Ama kim Allah'ını ve onun gayriler çağırsa Allah ondan razı oluyor. Kâle Ebu Ubeyde. Ebu Ubeyde nama yukal tevesseltu ileyhi. Plana tevessül ettim dediğinin manisi ey tekarrabtu ileyhi diye. Plana yakınlaştım dediği diye. Allah Teala edip yakınlaşıp oluyor. Buyuran rahatlan edip ve gaytaran rahatlanan gaydip. وقيل معنى الوسيلة المحبة يعني ثيو معنيتنا يعني الله عن ثيو ديتيه الله تعالى ثيو بونا يقيننا ثيو ما مبادتان إنساننا بونا بسوني أبادة ديريا بونا ابن زيد نمتيا روايتيا فالمعنى تحببوا إلى الله يعني أي إيمان دنا تقوى لغدن والله تعالى ödümü söydürecek olun diye. Kaçandır Allah Teala ödümü söydürüyor. Kaçan Allah Teala razı olun rahatlarını etsin. Kaçan Allah Teala razı oluyor. On tevhidlese, on ibadette birleşen. Ve فالخلاصة لأننا الخافل لدغي أن معنى قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة يعني وسيلة قذلان لدغي أي اطلبوا طلبا قذلان ما يقربكم إليه نام ذات في الله يقين نشتريا من طاعته سبحانه عبادت لنا إذن ذا ناهي لك طاعت إذن ذا ناهي العبادت إذن ذا siz Allah yakınlaşıp olsanız şu sizi neme yakınlaştıracak zatlar gözlendiğin. Allah Teala bizi yakınlaştıran adam nam el-kurbe. Kurbata neme taağadı vardır. Ve hâzel ma'na la hilafe beynel müfessirin fihi diye. Şu ayeti tefsir eden ulemaların hiçbirinin yanında da şu maniden başka manisi yok diye. Bunu bir geçiren kim? İbn Kesir rahimahullah. Şunun için selef salih tarafından ehl-i sünnet vel cemaat tarafından tefsir edilen kitapların bazısına dolantıkların hemmesine ama vesilani tağat ibadet deyip tefsir etti. Allah'ın etti ama. İkinci ayette geliyor İsra 50. ayetinde dedik yebtegûne ilâ rabbihimil vesile özleri nama Rablarına yakınlaştıran zatlar talep ettiği olan özleri Rablarına yakınlaştıran zatlar gözlüyorlar dedi. Şuna vesilette ne deyip tefsir ettiler. Ey yetlubuna ila rabbihimil kurbete ve ta'a. Yani talep ettiğiler Rablarına yetirecek tağat ibadetleri. Size onlardan dua dile ettiğiniz bir de rahmet edin deyip o sizin dua dile ettiğinizden özü ibadet etmeye diye. İbadet edip Allah Teala'dan rahmet soruyorlar diye. İbadet edip son Allah'dan bir doğruluktan koru diyorlar diye. Yani cennet talep etmeklerin ne şartı var? Doğruluktan korunmakların şartı var. İbadet etmeli, son Allah'dan cennet sormalı. Ve şirkten, küfürden, günahlardan kayıtmalı, son Allah'dan sormalı, beni doğruluktan koru diye. Çünkü değil mi?
Ama ibadet etmen cennete düşecekmişsin. İbadet etmeyen näme dowrakdan saklanacakmışsın. O bolunu. İlki sen iman etmeli. Musulman olmalı. 5 wagt namaz okumalı, ağız beklemeli, zekat vermeli, hac etmeli, küfürden, şirkten, zinadan, ulunalardan saklanmalı. Yani şu esbaplarını tutandan sonra ey Rabbim men şu tutan esbaplarımı kabul edeysen. Ne men ibadet etyen buyruğun için. O dowrakdan korkunun için. Ne men şu zatlar sebep tutundum sana yakınlaşmaklık için. Şu ibadetler etyen sana ödün söydürmeklik için. Meni cennetine salay. Meni dowrakdan qoray dit onlar dile etmeli. Emma bu wagtlar näme 50 gramdan soň tostunna dile etdi. Şunun en erebet dip geçen günüme şuun kuyalık bolsun. Ola küfür da o küfür bolýar. Ola näme dininden näme aljagy belli der al kaşlan. Olar günah bilen cennet soýarlar. O günah bilen dowrakdan oranjak bolýarlar. O bolama. Ve tefsirul Celaleyn'de de ve beylek tefsirlerde de yankıyalık tefsiri geldi. فتبين بهذا أن المعنى الشرعي للوسيلة هي القربة. Yankı eden gurrunlanmadan ve ulamalardan nakleden sözlermeden neticesinde beyan oluyor. Dinle vesileden näme tağat ibadetten başka manisi yok. Ama kâbirin näme sahipler tefsir etti näme kurbet yani tarikat dediler. Kâbiri veli dediler. Kâbiri sahip pir dedi. Kâbiri evliya pirler dediler. Yok bulun var bider. Ina bir tefsirde de bir sahaban, bir alimin ağzından da yankıbatlar gelmedi. Hemme tefsirçinin ağzından näme çıktı? Yani sizi Allah yakınlaştıracak ibadetler tutun. Ana şolum vesileden tefsiri. İza ulima hada, inne şu tefsir bilen bolsan, din taýdan we dil taýdan vesileden manisini bilen bolsan, fe inne ba'dan nasi ahta'a fi tefsir kelimetil vesile. Şeyden kâbir adamlar näme vesile sözünün tefsirine yanlışyban Musulmanların akidasına yapıp bolmajak şer'atını açtı. Şunukdami? Yani inşallah o kapı yapılar. Hasan cihat bolanna. Şunukdami? Hasan din galjifirlanna. Hasan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem murtetlen karşıyına näme destur eden, hükmülen başlananna ona şirk qaydar. Ama murci'eler näme cihat yok diýse onu bu zatlar ayırmayır. Bu zatlar da vasıtlar. Şeydiler nämetdi diye kâbiri şu vesile sözün ters tefsir edilip näme musulmanlara kan şer'atlar nastılar ve şeyden akidelerinde ayırdılar diye. El-Allama Eş-Şinqiti rahimahullah, alim olan Şinqiti ölü rahimahullah näme diye. Enne ba'd as-sufiyye fessara el-vesilete fil ayetil kerime min suretil Maide. Yani kâbir sahipler de Maide tarafından ayetinde gelen vesile sözün tefsir edenlerine şeyh deyip tefsir ederler. Yani pir deyip tefsir ederler. Yani aranızda pir tutunun deyip diye. Şimdi değil mi? Allah ile aranızda pir tutunun ve şol usulen Allah'a yetişin dediler diyor. Yekunu lehu vasiteten beynehu ve beyne rabbihi. Var yani. Vettagu ileyhil vesile, yani Allah'a yakınlaşmaklık için tağat tutun deydi, vesile tutun deydi. Olur neyme? Yok. Pir tutun. Bir sohta gol verin dediler diye. Ve şonu Allah ile aranızda araç edip hacetlenir. Ondan dilen olum size Allah'dan dilek versin dediler diye. İnne şu aynı şirk, 100% şirk şu tefsir. Ve hâzâ zalâlun amîm diye. Şunu kerkör etyen adgınlık. Ve iftirâun mubîn. Ve nâme dine ulu bir töhmet atmaklık. Ve tekavvulun alallâhi rabbil alemin. Ve alem cahannarı yoktan mağradan Allah'ın dimedik taadın didirmeklik oluyor. ومن الناس من يعتقد أن الوسيلة هي ذوات الأنبياء والصالحين والأولياء. وكان adamlar vesilet näme peygamberler ve awliya salihler şahsiyetler diýdi. Yani aranda şol adamları goý diýdi. Ve kullu hada batil, bu zatlaryň hemmesi batil, la asarata min ilmin aleyhi diye. Yani ilmi taýdan, delil taýdan hiç näme delilsiz ýalaňaç boş gurrunlar. وأقوال الصحابة والتابعين في تفسير الوسيلة تبين أن تفسير الوسيلة بالشيخ أو بالذوات خطأ كبير. يعني تابعي لان صحابة لان نعم وسيلة دي تفسير لان تذرنا نعم بيان يليا أتقلما يليا يعني وسيلة دي نعم مريد دي يا صاحب دي يا بير دي يا بيغمبر لان يا أولياء صالحين لان أهد دي تفسير etmeklik نعم قد قدق koyuyorlar نعم إرغت yalnızlıktığını ayanet ya. O yalnızlığa näme la yuqirruhu şer'al mutahhar ve la yarda. Bizim näme şirkden pak dinimiz näme hiç kabul etmeden o tefsire radi davuluna. Ve bayanu zalika enne selefe muttafiqun cemi'an ala enne el-vesilete fi kavlihi ta'ala. Yani İsra'ın ve Maide'nin içinde gelen vesilet sözüne bırakıdan näme selef salih'in hemmeti näme
seni Allah yakinlaştıran taagat ibadet diye tefsir ettiler. Hiyel qurbatu ilallahi bi taatihi. Yani taagat edip, ibadet edip Allah yakinlaşmaklık yakinlaşmaklık diye tefsir ettiler. Bırakıdlar. وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَ dediği, yani sizi Allah yakinlaştıracak ibadetler tutun. Nerede ibadet bolsa, şonu edenizde, şol ibadet sizin Allah yakinlaşmaklığına sebep bolýan bolsa, şonu gözleň, şonu talep edin dedi. وَكَذَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَ وَاَدَ الْإِسْرَادَقِ gelenem, o sizin dogadile gedip çağırıp arş tutunyan adamlarının özü, Allah yakinlaşmaklık üçün ibadet etdiýärler dedi. Şoň üçin näme? Kimde kim vesileden ve tevessülün tefsirini yankı edilen tefsirlerden başka tefsir etse ol näme ummatın akidetine, imanına, inancına ervet şergatını asan adamlardan bolýar. Şoň üçin ýene jemle aýtýar, vesileden many nämeken Allah yakinlaşmaklyk üçin edilýän ibadet edeken. Yani ibadet taagat, başka hiç näme tefsiri ýok. Sopamda, piramda, yar canamda teňli tanydy da, yani olaň näme hakikat, tarikat diýip düşünjeler bar. Fenaul fenadik näme ýetýän dereceleri bar. U'bud rabbaka hatta ya'tiyekel yaqin, yani batyl tefsirleýän ayetleri bar. Ol ayeti batyl tefsirlen tefsiri. Ta alamat gelýänse ibadet etdiler. Yani öýlerine bir işaret gelýär, ibadet taşkýarlar. Sonra bu ibadette gezi verdi öýler näme Hudaý bolýarmyş olar. Olar diňe näme Allah'lık dalaşını etdiýärler. Öýler Allah bolaslar gelýär. Öýlerine çokunlukları gelýärler. Öýlerine de bunu maňa çokunun diýen aklar da näme vesileden tefsiri näme sop tutunmaklyk diýär. Pir tutunmaklyk diýär. Ne kim pir? Teňli tany. Ene näme? Şonu Allah'dan aranda arasy goýmanlyş. Garanaqda teňli tany seni inşaallah Allah'dan aramyzda arasy tutmaýar we irtiqad etýär sen ve İskender ve Yarzan ve onun ölün Osman Dargin Dağıstan ahunun bazı müşrik diye ve senin kafirliğine şeklenen adamın näme musulmanlığına şeklenýär. Şunukdamy? Wesileden hem ibadetten, taagattan başka näme tefsiri ýok. Kimde kim wesile tutjak bolsa Allah etmeklik üçin, Allah yakinlaşmaklyk üçin o diňe näme etmeli? Taagat ibadety wesile tutup şonun usulüne Allah yakinlaşak bolmaly. Wallahu Teala a'la ve a'lam. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.